Быйыл соғыштың 80 жылдығы. 1941 жылдың 22 июнан 1945 жылдың 9 майына чейін созылған соғышқа, мына ошол кездегі аламатқа біздің жердешіміз, атабыз Тамашаев Тент атадағы қатысып келген. Бұл атамекендік соғышта миллиондаған адамдардың қаны төгіліп, қанша деген шаһарлар, айлық штаттар талқыланмады. Мына ошол мезгилдерде біздің ушул жердешибиз Тенти Тамашаев менен дагы біздің миң деген кыргызстандыктар ушул улата мекен соғышқа катышып, мекенин шинелине жулулап, көкүрөгүн окко тосуп, канча деген адамдар кайра кайтпай калбады. Мына ошолордун бири катарында Тенти Тамашаев атабыз Рейхстагга чейин барып туусайып, улуу жеңиште өз мекенине кайтып келген эле. Кылымга тете өмүр жашап, өмүрүнүн акырына чейин элине кызмат кылган адам болгон. Ал жөнүндө бир канча китептер жазылып, дастандар айтылып, бүгүнкү күндө дагы мына колубузда турган китеп дагы ал жөнүндө жазылган улуу чыгармалардын бири. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, Тенти Тамашаев атабыздын тирүү кезинде тартылып алган видео сюжетине сиздердин азыр назарыңыздарды бурмакчыбыз. Адам баласы жаралгандан бери эле ар кыл түйшүктөрдү баштарынан кечирип, бирде тынчтык күндүн өкүм сүргөн эмгек талашында болсо, бирде жер аламды сапырган кан майданда согуш аламатын баштарынан өткөрүшүп, күн айланган мезгилдер менен канатташ жашоо улап келишет. Дүйнө жүзүндө канчалаган согуш болсо дагы, экинчи дүйнө согуштагыдай адам өмүрүн кыйган чоң аламат болгон эмес. 20 миллиондон ашык адамдын өмүрү кыйылып, адамзат тарыхында болбогон Япон өлкөсүндө түшкөн атом бомба мына ушул согушта болгон. Бул өрт күйгөн кандуу кагылышка биздин жердешибиз Тамашаев Тент ата дагы катышып келген. Тент ата, мынакей сиз ушул мугалим болуп иштедиңиз алгач? А дегенде педучилищени 41-жылы бүттүк. Июнь айында. Июнь айында как раз 22-күнү согуш башталды. 41-жылы. Анан ошондо биз диплом алдык. Мени Долон мектебине мугалим кылып жиберди. Şu Dolon 7 yıllık mektebinde Kırgız tilinden sabak verip 5. 7. Andan keyin 3. 4. de Orus tilinden verip, Orus tilinden de sabak verip kaldım. Oşu işlep turganda 6. dekabrda bir tuğan ağam, жалгыз ağam повестка келиптир, askerge tüpkü uzatıp barıp, kayra geçsem ağam повестка келиптир. Oşu tamak aşım berip ertesi 7'sinde tüpkü vardı, şu 9'unda tüpten gittik de. Yine Ivanovka'da batalyonga vardık. Anam bir 17 gün turgandan elinde orta valmatı ofislerin okusuna жиберебиз, çıkalıp da kavaleriysk училищеге жиберди. 17 bala vardık. Hem bala emes, jigitler de var arasında, balası bizde. Ana şunu 42. yılı may ayında büttük. Bütkönden keyin öyle sırası aytты, sizler hem званияны fronttan alasыңар dep bozuluk деген шаарга жиберди. Ошондо разведчик болуп, разведротада иштеп турдук. Эми арык кыз, тор кызың училище аябай кыйналган окшойбуз. 10 чакты күндөн эле оңолуп калдык күрөшө этип. Самара деген суу бар болчу, ошонун жегине барып күрөшөбүз. Анан көрсө кайдан биз билбейбиз да. Сталинградда согуш башталмак экен. Анан бир күн алып жөнөдүп, поездга салып, Бозулук деген станцияга бардык. Ошондон түшүрдү. Ошодон жуалып жүрөт, дом боюм менен жүрүп отуруп, Серафимович деген жанына келгенде немистер бомбалады бизди. Анткени бизге айткан эми сууга түшүп алгыла көл бар экен деп. Сууга түшүп мынтип атсагыла чыксагыла 4-6 самолет келип бомбалады бизди. Баягы чалабыла кийимдерди барып келсек, тамак пышырган жерде бомба түшүптүр. Тамак да жок.
Повар совар болып қалған балдар өліп тұр. Бақтарда жилік-миліктер ілініп тұрады. Анда бұдың жаңғышып бірдеме киімімізді киіп алып, тоқыға кірдік. Андан жүріп отырып, одан кейін дом бойында жүріп отырып, бір райондың бор-борына жақындап қалып, тоқойдың арасында тұрдық. Bir günün 19 noyabr bo'lib, 19 noyabrda Stalingradda krupniy наступление başlandı. Severniy, Yujniy degan Kurchada Paulus'un armiyasını. Oşo Paulus degan komandası general var ekan, gittiler işengen. Oşondan soğuşup bayağı Akurey'de ettik. Stalingrad'da gözдөйенен жүріп қалдық. Сталинградтың жарымын елі болған олар. Немістер Paulus. Ана біз артынан келатқанбыз. Южный Северодонецкий деген шаршыдан, станциядан Акурейде төрінің арыға шығышқа осы жерден баратқанда Ларионовка деген райондан Высотка Петкурган деген жерде мен ранен болдым. Ранен болдым. Госпиталға келіп, госпиталдан 43 жылы февралда, мартта, 26 мартта комиссия болды. Екі балдақ менен Талдысуға келдім. Фельдмаршал болды. 22 генерал менен қолға жүрген. 23 жылы Fevralda, martda plenga düştü Paulus. Men anda ранен болып, госпиталда жатып қалған Бузулук, Камышин деген шаһарларда, İngiliz, Sarat деген шаһарларда жатып, анан менен екі балдақша мында. Анан Чижолранныйда Перимде жаттым. Перим азыр Перим го. Свердловск деп койчу. Ошондо госпиталда жатып, ошо комиссия болуп, анан менен екі балдақ менен келдим. Geldiniz, anan gayrıda soğuşқа ketken turbaysız. Жоқ, аны келіп тұрып, көчү 7 жылдық мектепте директор болып тұрдым. Анан бір күні түн ішінде келіп келді да садись в машине dedi, oturdum. Куда десем, в армии. Таких людей, такой нужно нам деп қалды. Эмне үчүн нужно болуп калдым мен? Директорлукты өткөзбөйм бе? Давай поехал, bir майор келді. Анткені интендантский службаға Германияда керексізсіз. Анча-мынча немісше білемін, анча-мынча орысша жақсы сөйлеймін ғой. Жоға орта білімді деп, ошоларды іздептір да, тағы ошондойларды алып кетті. Анан алып кетті, сен Паланецке алып барды. Ана жерден немістің тілін үйретті. Анан немісше оқығаннан кейін bir күні вагонға түшірді дағы алып жөнеді. Мен Берлинден жақын Күстүрін деген шаһар бар екен. Оборона ушундай күштүү Берлинди сактаган шаһар екен да. Анан кейін ошол жерге барганда түн ішінде түнкү саат 11-де, жоқ, 9-дарда барып қалдық кешкі саат Күстүрінге. Анан Күстүрін екенін, Берлин екенін қайдан білеміз? Bir vaqt men gрамотный bilemін. Ortavanım attım onda Petrushen'e bitken. Ananlar bir vaqt jarqıla yetişti. Mingdegen projektör menен bizni artilleriya soqdi bu Күстүрүндө. Бұл қан күйген қармашқа көбүлүттүн өкүлдөрүнөн эле кыраан кыргыз жигиттери да катышып, улуу ата мекендик согушта өз эрктерин көрсөтө алышкан. Согушка 365 000 кыргыз жигиттери катышкан. Анын ичинен 73 жокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болушса, биздин Үстүкөдөн 15 жокер бул жогорку наамды алууга татыктуу болушкан. Мындай орден медалдарга согушка катышкан ар бир жокер чынында татыктуу. Каардуу күндөрдү баштан кечирген Тенти атанын да төшү толо орден медалдары анын согушта басып өткөн жолдорун даңазалап турат. Bir vaqtda Berlinge geldik dedi, Perot dedi de bizde түнкүсүн. Berlinge geldik dedi, bir oruslar kıyqırıp attı, emeken, janagı hayvanatlar yaşagan zoopark eken.
Анан направына эле жөнөдүк биз эптеп тамакты ичким келбейт. Анан кийин Шпрей деген суу келдик деди. Шпрейден кайра біраз көпірелерін өттік минттік өттік деді қайра бұрылып тұраны қайдан білеміз. Бір уақытта қайра келетканда генерал-майор Шатилов деген бар, біздің 150-ші Идирисский дивизия. Осы жерге келгенде баяғы ложись деп қиқырып қалды, көпірден өтіп бара жатқан сұрқап бір топтар өтіп кеткен. Жатып қалды, Панцер Паулс деген снарядмен немістер атқылап аттыр бізді. Şu генерал-майор Шатилов екен кейін білінді. Дегені білген емес, мен гүл түйген толық кішеген. Кейін генерал-полковник болып қаза болды. Кейін соғыстан кейін. Анан көрсек бізді Рейхстаг таласыңар деп алып барған жүзелін. Анан Рейхстагқа кіші жіберді. Бір немка аялды, анан бір старший лейтенант өзі капитан бұрын жіберді. Авзелеге алып барып тұрып, қолға түшкілеп, оқ атпағылам, қырғын болбосын десе, сіздер окружениесіңар, сіздер түшкілеп түлемге деп айтты деді. Біз подвалға кіріп қалдық та. 4 этаж жүздайын подвалынан. Анан кейін бір вақытта алар атқылап қалды, анан біздікі артпадығы деп қой жасады әлі бір жолы. Бір еле жолы ғой, екі жолы жасады ғой. Меніңше бір жолы ғой. Анан кейін бүтті сонымен немістер қолға түштік, Рейхстагты алдық. 2-ші этажда тұрдық. Мен 9-ші майға чейін ошо Рейхстагты қайтарып қалдық. Бұл ошонда Жуковты көрдіңіз білесіз? Анан біз қайдан білеміз? Bir general leytenant, uzun boylu tartaygan orus ekan, çurqap alıp fotoapparat bilen çurqap жүрөт. Анан өзү генерал экен, жинди болгонму деп ойлоп калдым да. Анан ошондо бир эки машина Студебекер деген американский машина болчу, толтура автоматчиктер өттү. Анан бирөө Соркопетка деген арыды өттү. Анан 76 деген арыды өттү. Бұлар емін олып қалды, анан бар-бара тұрып қалсақла, көрсе Жуков екен. Жуков келді, бір топ генерал деген еме жайын. Көрсе жаңағы генерал лейтенанттың фотоаппарат сүйектар жүрген екен. Ана мен тұрғынан Жуков ешкістердей. Шумен тетік үстелде тұрдым. Тұрсама шуны айттым. Вот это здание был Очагон фашистский Германия деп Рейхстагты көрсеттім, маңдайында тұрып. Biz Reyhstag'da turşubuz da. Ana ошондон Жуков деп калды, ошондой сөзүн уктум, азыркыга чейин эсимден кетпейт жанагы. Вот это здание был Очагон фашистский Германия деп башын кыймылдатып койду. Көрсө кайдан биз билебиз? 8 майда Потсдамский соглашение деген бар калды. Ошо День Победы деп 9 майда объявить этти. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Берлин'den Центральный паркда да üstелдерді қойып тұр, кішірекей 4 кішіден отырғызып.
Ошондон таржасына абет берди. Bir bötölkö arap koyuptur, 4 kişiге. 4 bötölkö pivo koyuptur, ошону içtik, bacактап отурабыз. Бирок тура отурдук табак ішкенен жөнөдөн. Көрсө жанакы Berlin'i 4'e bölüptür. Berlin'i Sovetler Soyuzu elegende. Anan bizden zona reistab Amerikanslarga tiyip kaldı. Bizde işlettin degen gubernör bolçu. Arenze degen şahar var. Ablosunda var. Arenze emez, Magdeburg degen. Anam Arenze'ye varıp turup kaldık. Anam bir gün otursam adam штабқа сені шақырып атады деді. Бірінші демобилизация болған, ауышқылар жіберген. Екіншіде мен барсам, сен мұғалім болып істедің ғой, мына документ. Тіке яқта жазылды. Сен подлежишь демобилизация, кетесің. Кетем, ойлап, қоңғансып қалдық. Ошонда мені специалист, adistler, muğalim, zootexnik, vetvraş degендей bunday ekinci avuşqılarda oşonu menen qoşa tigileri de jiberdi. Ana men 45-yıl Talsuga kelip gelsem Talsu rayonu ekan. Sразу men partor quratu bolup жүргөн партия кызматта болсоң инструктор болуп иштейсиң dedi. Ошондо Рейхстагга тугуну ким сайды да? Рейхстагта сайганда биз мен укканда мен эме Bayağı çurkaysın da 500-600 kişi jabılıp çurkagan. Bana uqqabın Avares degen bir ulutlar eken Dagestan'dan. Oşol saydı da süretinde turbayı. Oşol bolçu anan kийин эле Yegorov Kantariya bolup kaldı. Anan Yegorov Kantariya bul polkto razvedчик экен. Грузиндан издеп, Орыстан издеп, таап, паткалымдар толуп атпайбы, ошо полковник Зинченко деген бар болчу, генерал Шатилов болчу. Ошолор экөөнү чыгарыптыр. Болсо ошолор ар жагында болбосо да, туун билбесе да бери жагында болгонго. Жабылып жүрөт 500-600 киши, миңдеген кишилер кимди ким кылбайт. Биз чуркап экинчи этажга чыкканбыз. Анан маган генерал командир батальон бар эле, капитан атаңгырая. Ал айтып калды, подвалым бар отурса деп калды. Анан менде бир танковый противотанковый Bomba, granat mı? Granat бар болчу. Ошону ыргытып жибердим ба, түштүк төмөн карай. Арал бар төмөн биринчи этажда, экинчи этажда жарылды окшойт. Анан немистер плен көтүп атат деди, көрдүк. Ар бир баягы колун көтөрүп, башка бир шахтар эметте биз баягы Рейхстагдын экинчи этажында 31 апрель болуш керек. Ошондон 9 майга чейин ушу Рейхстагда жашадым мен. Тамак иштим ошол жерден. Бирок тынбайла жанагы тууну сайганга чейин атышып атты да, немистер жөн берген жок да. Иә. Немистер жөн эле берип койгон жок да. Туурабы? Рейхстагга жеткенге чейин атышып атты да ичинде дагы. Атты да рейс Пантер барбыз дегенсиндер аткылады дедим да. Тынбай. Анан биздики артпадыкы топко берди, Рейхстаг түгүздөй. Ошондо немистер колго түшүп берди. Атпай калды да. Биздин башка бир шахтар барып, пленге алып атты, карасак, пленге алып атты биринчи этаж. Биздин экинчи этажда карасак, терезеден карасак ошондой экен. Анан бир шкафты ача койдум, кийим илген. Ача койсо барда тепкичи экен, стенанын ортосунда тепкичи подвалына түшүп кетет экен да, төңөлүп кетет, ошондой секретный жолу менен түшүптүр. Анан тагын отурган сводстар, ой деп калдым мен тамашалар. Балким Гитлер ошо менен качкандыр. Жок, Гитлер башка жактан өлдү. А бул Рейхстагда болгон жок, Рейхсканцелярия деген болчу. Чоң көчөнүн башы бир топ 500-600 даже 1-2 километрдей контор. Контор. Иштеген жерлерде. Ошондо
Aytdı, örtte uyiptir Gitlerdi ayalı menen. Bir ayalga üylene kalıp, onun örtte öldürüp dedi. Onu kilemge örüp durup, ana biz görölük dedik de. Ana keyin 10 litr benzin koyup, koronun ortasında örttü. Ana keyin bir uğup kaldık. Zubnuy bir aşı var eken, oşal görüp dişinen. Oşal Gitler eken, Gitlerin dişi olçu, men remontosumun dişini dep aytı da uğup kaldık oşal Reichstag'da turgunda. Ana görgüzgel bakaldı. Goebbels'tin ölügün gördük. Goebbels'te 4-5 parası var eken, adayın ballarını uğu verip, ayarını atıp, özü atıp öldür. Goebbels degen propaganda bolçu. Oşal gördük var. Ana keyin eme soğuştan qaytıp geldiniz aba. Ana eme janagı oşul wagtlarda ele soğuş mezgilinde katışkanlar ele Kvantun armiyasını talpılaş üçün Yaponiya kalıp atmadı ba. Deme Yaponiya Kvantun armiyası bul mınday olup kaldı. Biz mayda geldik avgust sentyabrlerde Amerikanslar bomba taşlap oşondan alar akıllı nemeler eken жеңилип берди. Ошондо биздин Kvantun armiyası болгон ошо биздин Советтер Союзунун границасында. Анан биздики согушка кээ бири автомат атканга жарабады, көп деле катуу согуш болгон жок. Ошондон ал басылып калды. Биз Германияда келип калганбыз уже. Soğuşta neçen jolдорду basıp, adam taqdırında bolbogon oktон jarat alıp, kayra turup öskön жерине kelip, 1944-жылы kayradan ekinci jolu faşist Germaniyanın Borbo şары Berlinge çen jetip, Reichstag'a uluu жеңиштин tuusun sayıga katışkan. Soğuştun akır gününe çeyin turup, Tentata öz mekenine жеңиш менен qaytıp kelgen. Mına keyin özüңüz uşul Moskva'dagı жеңиш baratına barmadыңızbı dagıçı? Ооба, жеңиш базарыма бардым bir 2 жолу, 3 жолу бардым. Анан кийин Putin өзү Кыргызстандан 3 кишини чакырыптыр конок кылып. Ошонусунда бардым. Мен небирем Чолпонбай деген жүрбөйбү акын ушул. Ошол алып барды, башка bir айыл өкмөтүнүн башчысы могу ким деген барам деп жүргөн Ильич деген. Анан bir жээним бар, ал барам деп жүргөн. Анан алар өз тукумунан болсун, өз баласы болсун деп военкомат айтты. Анан бул Петроградда болчу. Петрограддан чакыртып, анан бул алып барбады мени. Ошо 3 киши бардык. Бизди конок кылганда биз кийин парадта болгонубуз жок. Трибунада отурдук. Трибунада отуруп парадты көрүп, анан парадтан бүткөндөн кийин Кремльге алып кирди. Анан Георгиевский зал деген залы бар экен, ошогон бүткүл дүйнөдөн келген коноктор бар экен, ошолорго аралашып отуруп ошол жерде конок болдук. Баягы орустун первый, второй, третий. Анан ичкилик мен ичпей калганмын. Анан Путин кол көтөргөндө мен 100 gramдай шампанский içtim. Anlar içkem yok. Ошо soğuş mezgilindeki kurbaldaşlarınızды geçtiktirdiniz mi? Yo, murunu kuvargandı izdep tappa oğam. Murdadagı kalma. Şatilip de öldür. Bayağı Zinchenko'da öldür. Çelebiskili polis polkovnik. Kapitan Nevstroyev degenimde çok öldür. Benim canı tappa etmedim familyasını.